Marko, pa šta radiš? Ne znaš da počinje 10. dodjela Cosmo Beauty Awardsa? Znam. I baš zato radim, slušaj sad, koktel ultimativne ljepote. Sve ti piše na Cosmo webu šta ide unutra. Kolagen, hyaluron, koenzim Q10, promiješaj, eksaj i možda te opet traže osobno na kiosku. Marko, proći će i ova korona, ne trebaš baš sve kremice raditi sam doma. Da, isto kao što Djed Božićnjak ne postoji. Jesi li ga sad vidio? Nismo krenuli, nisi ni probala koktel, haluciniraš i pričinjavaju ti se stvari. Pridrži ovo, lagano sve izvuči kontrolu. Idem ja nazvati Cosmo Enterprise. Alex, Ivo, čujemo li se? Da mi nismo završili u nekom drugom filmu. Pa ti možda jesi. Bog, bez brige, na pravom ste mjestu. Ja sam Aleksandra. Ja sam Ivo. U ime Cosmo redakcije dobrodošli na 10. Cosmo Beauty Awards. Danas nismo ovdje samo da bi proslavili najljepše i najbolje kozmetičke i make-up proizvode. Danas slavimo žensku snagu, ljepotu, samopouzdanje i ovu zajednicu koju čine brojne Cosmo čitateljice i naši dragi i vjerni Cosmo partneri i oglašivači. No danas, Ivo, slavimo još nešto. Slavimo i Dan crvenog ruža kojeg smo naprosto izmislili jer nam je i više nego potreban. Jer što bolje diže samopouzdanje od malo crvenog ruža. No prije nego što krenemo, dajte da vas vidimo. Mi smo spremni, 3, 2, 1, krećemo sad. Cosmo Beauty Awards može početi. 3, 2, 1, pali! Ovo je cijeli svijet poludio, što nisu konfeti trebali biti na kraju ove dodjele. Ali kako je ova godina, još i ovaj sinopsis i dobar. Spremni? Ovogodišnji natječaj Cosmopolitan Beauty Awards trajao je od 20. rujna do 20. studenog, a svaki prijavljeni proizvod mogao je osvojiti 2 nagrade. Jednu po izboru čitateljica, koje su za svoje favorite glasali na webu Cosmopolitana, a drugi po izboru žirija, onog stručnog kojeg čine Aleksandra Orlić, glavna urednica Cosmopolitana, Ivo Parać, urednik ljepote u Cosmopolitanu i kolumnist u Elu, vizažistica Simona Antonović, Ante Pažanin iz salona Glamour, te doktori Dinko i Tomica Bagatin iz poliklinike Logično Bagatin. A današnji prvi pobjednik u kategoriji njega lica za hidrataciju je proizvod koji je raspametio žiri. Prvi pobjednik danas je Bioderma Sensibio H2O hidratantna micelarna voda. Bravo! Dok su čitatelji zaljubljeni u proizvod Hada Labo Superhidrator. I Veronika, stigli smo do prve današnje strane riječi, a to je anti-age. Što ćemo zvati Joker? Ovo ti nije milijunaš i nema nagrada za nas. Kako misliš nema nagrada? A di je vječna mladost, di je špaga s doktorima, di su popusti na tretmane? Mislim da je najbolje da ja nazovem doktora Tomicu Bagatina iz poliklinike Bagatin. I što ćeš ga pitati? Pa pitaću ga, znaš što me uvijek zanimalo? Kak, recimo, ti nekom pokažeš da si ljuta i imaš botoks na čelu? To nekak ne ide skupo. Ovisno kako se gleda, da li se misli. Najčešće kad mislimo o borama na čelu gledamo horizontalne bore čela, jel? Ne mislimo na ove vertikalne što imamo kod mrštenja, ali tehnički, anatomski je to čelo, jel? Tako da možda zbog toga je ta neka ideja. I obično se mrštilice, kad ih nemamo, to ne bode u oko, ali vjerojatno kad nemamo čeone bore, horizontalne koje su vidljive i uvijek sudjeluju dosta u toj animaciji, onda je to dosta vidljivo, jel? Sada kada je Marko dobio sve odgovore, možemo krenuti dalje. U kategoriji njega lica, intenzivna i anti-age, žiri se kune u proizvod Inspira Age Reboot Serum. A čitatelji su potvrdili da je vrijeme ipak moguće zaustaviti i to proizvodom, pišite svi, L'Occitane Booster za noćnu njegu kože, oko, očiju i Mortel Reset. Jel ti znaš koja je razlika između dobrog i lošeg frajera? Ti ćeš mi reći. Dobar frajer ti razmaže ruž, a loš maskaru. Jel kao plačeš? Kao? Od smijeha. Od tuge. Fora ti nije toliko dobra da si mi razmazao maskaru. Ok, kad smo kod razmazanih stvari, nazvat ćemo vizažisticu Simonu Antonović koju ja želim pitati 2 stvari. Prva, kak najlakše skinuti ruž s košulje, a druga, s obzirom da je ovo pandemija i sad cure nose maske, jel onda pretjeruju s šminkom oko očiju? Pa, pereš nekako s deterđentom, pretpostavljam, eli? Pa definitivno je trend sad naglasiti oči, s obzirom da imamo maske svi preko ostalog dijela lica. Tako da,
Vjerojatno. A šta znam šta se skriva ispod maske. U kategoriji Make-up maskara žiri je oduševljen proizvodom Essence I Love Extreme Crazy maskara. A čitateljice i njihovi dečki, naravno oni koji prate, oduševljeni su maskarom Yves Saint Laurent Volume FF4 Seal Radical. Čestitamo pobjednicima. U kategoriji Make-up ruž za usne, žiri kaže da usne izgledaju neodoljivo ako koristite ruž Avon True Power Stay. Pa što kažu čitateljice? Jesi ga vidio? Koga? Pa Dijana Božićnjaka! Nisam jer sam koncentriran što kažu čitateljice. Čitateljice su ludo zaljubljene u ruž Revider Mineral Boost Lipstick. Ok, a kad smo kod make-upa dolazimo i do pudera, odnosno photoshopa za cure. Šta, svaku nepravilnost, bubuljicu, vi stavite puder i zablura vam cijelo lice, ko neka maska. A šta mi? Mi dečki ulazimo u pubertet u srednjoj školi, izbije mi nešto, šta da ja stavim, kako da ja prikrijem bilo što u srednjoj školi. Marko, to ti se zove prirodno gumenilo. No idemo dalje, nemamo vremena filozofirati. U kategoriji Make-up puder za lice, članovi žirija su odabrali Pericon MD No Foundation Serum. A čitateljice Giorgio Armani Beauty Luminous Silk, bravo za puder. Nego Marko, krade li tebi tvoja cura parfem? Krade. I to znam kad se diže ranije prije mene, ide na posao, samo trag mog parfema ostane za njom. Nije ga dobila za rođendan, nije ga dobila za godišnjicu, pa ide Božić i jako me zanima koji parfem odnosi pobjedu. Slušam. Najbolji ženski parfem po izboru žirija je Bossa Life. To je za sve šefice. A po izboru čitateljica, to je parfem Giorgio Armani My Way. A što kažu čitateljice na muški parfem godine? U kategoriji muški parfem godine članovi žirija odabrali su Tabak Original Craftsman, a čitateljice K by Dolce & Gabbana Eau de Parfum. I dolazimo do najave za unisex parfem. Za nju i za njega. U kategoriji unisex parfem godine članovi žirija su odabrali Yves Saint Laurent Libre, a čitateljice 4711 Aqua Colonia Intense Awakening Woods of Scandinavia. Nakon parfema prelazimo na novu kategoriju, a to je frizura. Što misliš o mojoj kosi danas? Plava, valovita, show, 10 od 10. Prije nego što otkrijemo pobjednike, dopusti da se informiram kod najboljeg frizera u gradu, ako ne i na zemlji. Evo zovem Antu Pažanina, frizerskog stilista iz salona Glamour. Ante Bok, imam dva pitanja. Što su cure najviše tražile, koji tip frizure nakon izlaska iz karantene i možeš li me molim te primiti ovu subotu, jako mi je hitno. Okay. Da, ove godine u biti najviše se traži nekakav prirodan look, nikakvi više jaki valovi ili nešto, što prirodnija boja, lijepo iznijansirana kao da je sunce napravilo bojicu i jako ležerna, jako njegovana, sjajna i lijepa kosa. Evo, to je ono što se stvarno najviše traži. A sada slijede informacije koje kose vrijede. Dakle, u kategoriji kosa šampon članovi žirija su oduševljeni Biobaza Hair Repair šamponom, a čitateljice Garnier Hair Food Banana šamponom. A u kategoriji kosa njega kose žiri je nagradio Dove 1 Minute Intense Repair Cream, a čitateljice Pantene Prove Miracles. Bravo za naše čudotvorce. Jel ti sigurno ne trebaš pauzu za novu frizuru? Ne, jer je moja frizura postojana i 48 sati. I to zahvaljujući genijalnim inovacijama koje znanstvenici, kemičari i fizičari non stop smišljaju. Želiš li čuti koje su najbolje inovacije ove godine? Želim, ali prije toga se moramo konzultirati sa još jednim članom žirija, a to je dr. Dinko Bagatin iz Poliklinike Bagatin. Moram ga pitati par škakljivih pitanja, tipa da li ti silikoni pucaju u avionu? Ah, vi dečki, dobro da nisi rekao da rastavimo sve nominirane proizvode. I ponovno ih sastavimo. Pa možda ću reći. Nećeš. Mislim, implantati ne mogu eksplodirati, ništa ne može eksplodirati u avionu, mislim, pa tako ne mogu ni implantati. A u kategoriji inovacija godine, žiri je apsolutno oduševljen proizvodom Kerastase Chronologist Oil du Parfum, a čitateljice čudesnim proizvodom Lancome Lash Revitalizing Serum. Čestitamo pobjednicima. Čekaj, zašto ste vi cure tako psjednuti igračkama? Zašto ti to mene pitaš? Ok, mogu pitati Alex, jer vidim da je Kozmo prepun igračaka. Stvarno da je malo, slatko, pink i da vibrira. Malo. Ok, Alex, zašto ste opsjednuti gadgetima?
Zašto smo mi cure toliko opsjednute gadgetima? Pa možda zato jer smo sve mi negdje duboko u duši pravi inženjeri, a to znači da volimo rastavljati stvari, popravljati. Ovdje ne mislim samo na frajere, ali što je ljepše od multifunkcionalnih predmeta koji obavljaju neke stvari umjesto vas, a pri tome itekako uživate. U kategoriji Beauty Gadget žiri je odabrao Brown Silk Epil 9 Flex 9002 epilator, a čitatelji za božićni poklon predlažu Foreo UFO 2. Ok, ovo zvuči kao neki svemirski izum. Ajmo se mi malo vratiti na zemlju, jer došlo je vrijeme za kategoriju njega, ali ovo zemaljskog tijela. Tako je, Marko. U kategoriji njega tijela, proizvod bez kojeg ne može žiri je Žaja Gdanskin, a čitatelji nam toplo savjetuju da isprobamo Nivea Fresh Blends Rosemary Gel za tuširanje. Kad čujem imena svih ovih beauty proizvoda, kužim da glasačima nije bilo nimalo lako. Konkurencija je velika, proizvoda je puno, ali velik je i broj cura koji su se uključile u glasovanje. Njih točno 10.186. Nego nastavimo mi dalje sa proglašenjem. A u kategoriji prirodna kozmetika, preparativna kozmetika prirodnog sastava, nagradu žirija je osvojila Melvita cvjetna vodica damaščanske ruže, a srca Kozmo čitateljica Nikel Eliksir protiv bora sa 12 biljaka. To je gro biljaka. Slijedi kategorija prirodna kozmetika, dekorativna kozmetika prirodnog sastava. Žiri je odabrao L'Occitane intenzivni voćni ruž za usne Sunday Picnic, dok su čitateljice najviše glasovale za La Piel Glow Babe Pink. Di ti torbica, neka treba mi neki doping. Nemam torbice, nemam doping. Šta će ti? Treba mi doping, pa mi je šećer, ne mogu bez njega nastaviti dalje. Nemam, ali možda ti pomognu dobitnici iz sljedeće kategorije, a to su beauty dodaci prehrani. Slušam. Ne, ja ću najaviti ovo. Nagradu žirija u kategoriji beauty dodaci prehrani osvojio je proizvod Hair Control Boost, dok čitatelji obožavaju Jasenka Skin Age MSM prah. A sad dobra vijest. Za sljedeću kategoriju, ljubav na prvi pogled, neka to odrade članovi žirija. Žiri, izvolite. A moja ljubav na prvi pogled je Elemis Pro Collagen Rose Cleansing Balm. Moja ljubav na prvi pogled je Nickel Hydris intenzivna hidratantna krema. Moja ljubav na prvi pogled je Jasenka Collagen Prestige 10.000. Moja ljubav na prvi pogled je Still Pro Beauty Fridge. Ljubav na prvi pogled nije stvar izbora, ona se naprosto dogodi kao grom iz vedra. A mene strepio melem riža lip balm. Moja ljubav na prvi pogled je Plidenta Bio Cannabis pasta za zube. I evo nas ponovno nazad. Marko, jesi ti bio na nekom makeoveru? Malo. Presukao si se. Sam. Što si napravio djedu Božićnjaku? Za njega ne znam što pričaš, ali došlo je vrijeme da proglasimo pobjednika u dvije kategorije. Za najboljeg vizažista i frizera godine. Čekam se, ja moram pripremiti, jel okej? Da, sad smo meći. Sad smo spali. Nagradu Kozmo Beauty Awards za najbolju vizažisticu prema glasovima čitateljica odnijela je Seka Kožul. Bravo Seka. Hvala na nagradi, hvala svima koji su glasali za mene, čestitke Cosmopolitan Beauty Awards na 10 godina postojanja, pusa. Žena koja je našminkala toliko maturantica, mladenki, modela, nego Marko je li skužio da svi koje Seka šminka počinju sa početnim slovom M. Seka, čujem i termin, a kad smo kod frizera, sad ovo je delikatno, jer sad mi proglasimo najbolji salon i tisuće ljudi nahrli na ulaz, pandemija je, neke su mjere, policija dođe i onda to sve mora raščistiti. Treba. I što prije, jer su praznici pred vratima. Ok, onda ovo ide na vašu odgovornost. Po izboru čitateljica, najbolja frizerka je Jadranka Pezo iz studija Marcela. Hvala puno svima. Iznimno mi je čast nositi titulu frizera godine. Hvala svima koji su glasali za naš studio Marcela. Također čestitam Cosmopolitan Beauty Awardsu za 10 godina postojanja u Hrvatskoj. Hvala vam. A sada,
kada smo doznali koje ćemo proizvode željeti hitno isprobati, koje ćemo vizažiste i frizere zvati, preostalo nam je samo da otkrijemo koga ćemo googlati i čije ćemo fotke nositi kako bismo iskopirali njihov look. Slijedi nagrada u kategoriji najnjegovaniji frajer. Mogu li ja to proglasiti? Ti to moraš proglasiti. A najnjegovaniji frajer je... Pedro Solc. Bravo, Pedro. Thank you guys so much. I would like to thank all the readers, to thank everybody who took the time to support me, Cosmopolitan of course, and I would like also to congratulate Cosmopolitan for the 10th year of the Beauty Awards. Great job guys, big kiss and once again thank you. A tebi hvala što si mi dopustila da iduću kategoriju najavim ja, a to je Celebrity Make-up godine. A dobitnica je Lalana. Hvala Kozmu, hvala svima koji ste glasali u kategoriji najbolji celebrity make-up, pogotovo zato što većinu svojih make-upova radim sama jer mi je to i gušt i ljubav i antistres i sve. Hvala vam ljudi i još jednom i sretan 10. ročkas Kozmu, nek vam je još 100 takvih. Lalana fakat ima super make-up, iako je ona meni predivna i bez šminke, no Lana, ono što si izvela na Instagramu ovo ljeto kada si objavila nefotoshopiranu fotku i pokazala nefotoshopirano tijelo, svaka ti čast, kapa do poda. Lana, respekt za to. A sada slijedi i predzadnja kategorija, Celebrity frizura godine. Jer Kozmo čitateljice su odlučile da kozmočanstvenu frizuru ima Izabel Kovačić. Ok, a šta ti misliš o tome da zadnju kategoriju uopće ne odradimo? Nemam pojma. Mi smo se ufurali, ja bi komotno ovdje mogao dočekat Božić i Novu. Ne me zezat, idemo sad to odraditi do kraja. Okay. Možemo zajedno. Ok, možemo zajedno. Uostalom, ova nagrada je užasno bitna. Postavili smo ju namjerno kao šećer na kraju, a to je beauty blogerica. Ok. A beauty blogerica godine je... Ajmo zajedno. 3, 4, sad. Maja Galba, Dash of Blue. Ćao svima, hvala puno na nagradi, jako sam sretna, hvala svima koji su glasali, stvarno mi puno znači i hvala Cosmopolitanu što mi je omogućio da to uopće osvojim i šaljem svima puse. Ćao. I evo nas na samom kraju. U ime cijele redakcije Cosmopolitana čestitke još jednom svim današnjim pobjednicima i jedno veliko hvala svim poslovnim partnerima na sudjelovanju u ovogodišnjem Cosmopolitanovom natječaju. Mi očekujemo vaše fotke na Instagramu, očekujemo vaše pozive jer sad znate koji gadget, koji ruž, puder kupit baki, mami, sestri, tati, tetki, tu više nema dileme. Ti si se stvarno sad ufurao. Jel ti žao što je kraj? Žao mi je. Kraj je, a di su sad oni konfeti? Sad je vrijeme za to. U svakom slučaju čuvajte se, pazite se, zabavite se i veselimo se ponovnom druženju iduće godine. Meni je bilo fakat zabavno. I meni. Pepe.